ناوي من محمد علي، ناوي باب من أحمد إسماعيل جندية. باب منو أو يلقندي زركا بوين زركا سر دوكي فيا سال 1919 باب من الويري بوي. وأس وكو قناغة زاروكينيل الدوكي من المدرسة فيديو خانديت بيج المدرسة زار هبو يالبي محلا فيديتري المحلا شيلي بيفا مدرسة كيا تافقا في جامعي أو مدرسة زار الدفوي جسري أو جسري شنو كاتشي جسري شمك زار يا تشيا الويري أو مدرسة كهاي مدرسة زار ما الويري سرطاي ما الويري أو ديكرو بيشتينجي مدرسة كاتي فكر نفسه كي جي سوكا مربع دوكي قلت دوكا طبعا دوكا نية دوكا جديدة أما تنملوي ريجي ابتدائي خلاص كر شاشة ابتدائي أولا ما خلاص كر بيشتينجي مهاتنا أبيدتري هر بقى آماده ياكا وی أبيدتري الويريجي نافنجي أجاره هبو ملويريجي متوسطة ونافنجي الويري خانت بيشتينجي هر أبيدترجي قناغة آماده يجي هر من الويري خانت حتى وكو صالة حفتي وشارس صالة حفتي وشار الشاشة أدبي بو وقتی أفو اتفاقية قصدي آداري هبوي وبشتي 4 سالة أو بو حكومة عراقي نهتا بريو باريو أو اتفاقية جي بجي نكي ودست بيلانا كي دست هندي كركو ديار بو ملتي كود كان أو تشنا كان تشتشت برنامج وان دانينك أبو ملتي هر هندي مجيل كرن بو وان هندك هزري دي هبون كتب يعني قصدي على دي تماما وان قلت اگر مس بياني قصدي آداري ام بدين كرد بخو قال دو بركي وسي بركي وتشي تصدنا بين واضح شي بيتن او بخود ترائي كود هبن باشين كي او بو بشتي بياني قصدي آداري هاتي دان قصدي آداري 1907 كرد همي يعني بونا يك ريس همو وكو يك حزب ليك خربون ودست هاوتا خباتك سياسية كردائية بيك و او 4 سالت من الملاني كو ديال حكومة عراقي بيشتي بياني قصدي آداري همي تشبركو بيكي بريفا چه خلافات و ناكوكيت نابين بارتي سياسية كردية نمان وهل دست بيكا بياني قصدي آداري او خلافات نمان اكثر كردا هميا ايجيرتوا وبشتي هنجي او بو 4 سال بورين وحكومة عراقي اتفاقية عن بيكاتنا يازدي آداري بجينينا شاري جارك اي دست بيكرا الاداره 1974 اسنجل شاشه ادبي بوم خلكي خلك هم بارا بترف خلكل دوكي يعني قناهك او مدنيتي بو قناهك خباتك شاري بو يا باجير بو خبات سياسي زور يا گرم بو انجام دست بكرنا شاري زور اوي خلكي بخين گرميه ويخون گرمي ويدر سوجيا كل صلاة هفته ما بياني قصدي هذا واچ صلاة تويد او ويدر خوشي ويخون گرمي جاركاتي خلكي يعني برف چاي چونو والتهامين گشنا شورش چونكو شورشي جاركاي دست بكرا و حكومة عراقي او بيمانو او دهمي جبجي نكرن لو جاركاتي شاري دست بكرا و از اكرام مجي التحاق كر ام چون آمیدیه بوما مل اعدادیا آماده متین ملوی جارکای دست خوندن کرده خلکی هر وقتی شنوی خلک دست بجیان خو آوید کرد خلکی دور چون ابنا بستان خود دور برید آمیدی مجی خوندن خو کرد ششه ما خلاص کرد وقتی ما ششه خلاص کردی دامزراندن هبو الفرمانگهت هنگیت میری ما هبون هر کسی که هر خطابیه که در چوبا داخل ذکر گویی که بيت خدا مزینیتن دایره هنگی همون سر شوراشی و بندک چونه دایره چاندنی هندک چونه شهروانی هندک چونه عددی خدا مزاندن بوما تشتی نامو وقتی ما امتحان کردن امتحان ششی ما کردن ترسيان وكو هنجي قلعة زيلي بيت
قطابية قصف كان وقت امتحانات كان او جا هر جاره که جه امتحانات ودگو هست آخر جه چو سر او سیلاوه سروی برکا سیلاوه او کوفگاوه جه های 2 ماهی برکی جه که همه که گرپانه که ملویری جی امتحان کردن جاره که امتحان ما کردن هر سال ششه هندك قطابيا قوبيا كر بيجلا وغازندي رابن او توابار دو خدا اوان او تحقيق النواهات يكر اوان او تحقيق النوا قلتي ابا خلاص او بوچلبو جارا كادي تر قلتي بخي النوا دي امتحان كادي فواكينا جارا كادي ما امتحان كادي تر كرا انجام دركتن او فياي دامزريت دامزرا او دي خورت سربازي وكرن خول سربازی وکردن گویی برای کید وید بیت خول سربازی بلا بیت ناو خوب بنویسید. ایک شوانا اسبم گویی والله ناتین الویری دام مدین رامی چون قال چند کسا که ام چوینا رخی حاج عمران وارا لویری خول سربازی هبن ام چوینا قطابخانه یک لویری هبو گویی قطابخانه يعني طوبخانه المدرسه المدفعيه يعني سر شورش وابو لويري ام راهينان قال ما فيري طوبخانه طوب هافتني وتشتي توساكين ابا طوبخانه وابا وصا اما ان لويري چند هيفكا لويري جي تشتكي اويدي چه بو سرما سرا لويري جي خوب هاوینی جه سر کاوسا سرما کاوسا اگر مروی ندی بی دپین ثابتن یعنی لویری سپیده که اصحاب ما تدریبه که سخته بود سرویری و تدریبه که یعنی غاردان و اویدیتری سربازی هم بود سپیده که اصحاب ما دست و پیتمت مرینه ازی درستم چردت من نایشن دست و پیتمت مرینه او انضباطات خیوت گرم بوش در ناکوی کاکا بود در ناکوی برو ورا بو گورپان ورا بود ایدی بود در ناکوی رسا بازگاه میگویی برا دست و پیت منیت مرین نه دستید مشول کنه و نه پیت مشول از مانی من درسته چادیت من نایشن والله هندک حوال هاتن سیاره کی نو از کلمت سیاره کی دا خستخانه که بود گویی خستخانه کورتی او خستخانه یا نافدار بود دف قال الله وارا بود جاك بود ناف دوغاليا دابو لويري والله از برمويري وقت از برمويري دكتورك لويري بود يا كري بود قلت الدكتور عبد الرحمن برچاف پیشاوی تو دیت ازیس رنگی منی زرا و فلان بوانا گفتم تو پیشمرگی و تو توپچی و قد خمه نخو خودت خینیش لشخو کشم دیده کمت اشتدا پشت راز به 10-12 روزی دیتر دیدم گفت بر دکتر خود نه از خین کمینی نه ما فوق کمینی وصایا بس سرمایه المدای وصایا و دیگه گفتی چنین 12 روزی دیتو دی صابی ولا رابو عندك علاج بومدن رجع 12-13 اجاره کادی صاب ما ویدیو خو خلاص کرد پیشینگی جاره کادی است کتابک بوم چیگید گر هندک حوالا ام هاتینا لشکری ایک وری ام توزیع گویی تدید کی وبچی هندک هیز میتین هیز آمیدی های هیز زاخویا های هیز دهوکی های هیز آمیدی و ابدا کاتا کیش هیز دیت گویی دشمه هیز دهوک رو کتابک بوم چیک بو هیز دهوک هنگی از هاتم ممانی او عبد الله ابراهيم اويدي تلويري ابراهيم عبد الرزاق جرماوي وعبد الرزاق جرماوي او مديتن كتاب خو مداوي مشلشكري اكي نو بويري كنتي بخو هرا تشكا كي لويرا هاني تشكا كي باو و تو فيت بتشي اويدي تري بتشي قشافري القشافري ما اسناد ما الويري عائدي بتاليون نعمو صمدي بو هنجي امجي چوينه ويري مالويري وكو توبچي مام حتى وكو صالة هفته بين جي بشتي اويدي شاشي عداري وانا يا صالة هفته بين او بلان يازده اويدي بلان شاشي عداري زار نصد هفته بين جي ام هاتين ما بري بو اويدي هات قوتي برا هر كساكي شورش هولي هاته تيك شو وظيفة تيك شو بلان سرماعات نگن يه بفيت بلا بيتن بيتن برف إيران أمتشين بله كيف خو بيتن أمجي برف چارن ويسه كي نديار تشين چه ديار نينا أمتشين ويري يكو بشي دي خوب خدان كتن چيتا بواجيرا لوي خوب خدان كتن آزاده مدید پیشمرگه وی وقتی گلی بوی هندک پیشمرگه
گلک تنگابون ده خلق المالت خو گلک تنگابون بون مونه يعني كابراي كي بيسف كي بجمع نابي حجي ديوالي بو وقتی گلی بوی گویی چه شورش آمده کتیر چه افخابات آمده شو هم گشنه خونه کا پیش کفتی چه دوان گویی تفنگ اینا بری تفنگ اینا دان نافچه خوب تبلا پی خوشه خان خوب کشت ما وصل گلی بو اوجا وقتی خلق هات و دویا یعنی اوی نشیا بچید برف ایرانی بچید و اوی نشیا وانا بیتن اوی ویا بیت باجری بیت مالت بمعنى خورادستی رژیم بکرد وی وقتی جا خلقی کی پروا پیشمرگیت کرده گیری خلقی کی هندک چکی خوی نپنی بر هند عرداشی و نهالا دا بشاد گویی روزی دی هر جا که دیتر خبات ما دست بکته و یعنی خلقی وقتی تات روندک تینا نخاره بس به امید جینه و کو اوه کوتاهی هاتو ملت ما دی جا که دی چندین جاری دست بکته امکانیات اتمایت هنگی او شیانت مهنج بلی مثلا پیشمرگیت موج بلی هستانه توی یا برزوج بلی دلگرمی و خونگرمی و خلقی که دویا مثلا پر رنگی که بیتن بس چکی ورگید و هنگی پافت عملی خوب بجنی پیشمرگه يعني نمونهك من هاي مديت وقت از من الطبخانه تخاند الوير ويقطع خانه من تخاند نزيكي زيادة صاد كسك هاتون هل في دورامه يا باريزگاه دو هر بخو هاتون اكثر هاتون قصدا جلاله وارا كربون هاتون ناف عندك داروبارت هاي نابين حجي عمران ونابين آزادي كطبخانه ما قطبخانه ما الويري بو الويري هاد بنوير قوتي امتحازين دلفيري بينو هر ناچي نوا إلا هين چكيب دانما چكي وقتي كيمو بدسنا بارا بترجي هاد بن قال اويدي تريد من فارس كوراماركي وانا جماعتي تو واغندو ما بدا وهاد بنويري او جا وضع عبوريجي هنجي نايباج بو او خو سرب خو هاد بن او زور جرا نانو تشي توصا تاتن المدرسه ما او مدرسه مدفعي الويري حوالا بود برنو الويري هاري كاري غوات كرنو يعني هنت خلكي دفيا ببيتا بيشمركه دفيا ايدي بكتن يعني الدف خلكي بجاب بو تشتكي شرمك المال باون بيشمركه نبايا يعني خو كيم ديت بلي هندك تشتهبونج قال كي ايدي تربو بون منافسين بيجين اگر بحثي وقتي بكاين حسابو قالك تشتاطات كرن اصلا چوی ششه آماده بوم وقتی هاتی موچیمن وبری موچیمن 23,000 دینار و نیو بون پیشمرگه گفن موچیوی 10 دینار بون او پیشمرگه وارو جد گلمه خوگان یا شورشه بو یا پیشمرگه چون چه اویدی نفش بارنامه و اویدی نکریم 5 دینار بون موچیوی 5 دینار بون او جاره که رکا خازیاواز گفت من هندک پیشمرگه از داشتم قشافری الویری مدید اویدیتر بو او چه بجنی سعدی او سه یک دو جامعه دید گلوان دامون او شوی و تاتون اجی برف گلی خازیابات چمو داشتم قشافری گفتم اول تو دشکی و تی تو کی میگفت والله از لیناوای ما از پیشمرگه ما و گفتی شد که تفنگ اگه جیمله و بو از یهمایو فشم تنیو رادیو کار بی گفتم دیشکم گفتی دشتم قشافری از توپچی ملویری گویی چهار ویا توپچی مگویی از چه مد دورات توپا و لیرانی و توپچی ما از واقع هستی ماویری و از فیگاویچ ماویری و امری من دیش مد صالح حجی او دی من هنری تبیری. گویی باشه
چه دانتا قلت معاش مني فبريا بمن ديار من معاشك ورقة تيجي قلت چند معاش تم قلت 23 دينار ونيفن قلت چاچي ببراهيم عمل ما اسخر پیش مرگم متفنگم مليمه و وقلت تو دوی هاتي سرکول و تشنیکا هاتی اوری بیا تو چی تو 23 ونيفا ورگی ما کنجي اوا كردايتيا کنجي اوا قلت برا يا من اوا نا اوا كرداينا مش برتشتكي هندك أبدا بسبوريا وطوبخانية عندك من خليج الشاشيمة عندك يعني جلكو ما جلكو ترتيبات صعيد قالك تشتغلنا أفيد كومبونا سريك حتى وكو بيها كأجي وكو بيشمرقاتي مش 10 دينار بس أفيد ديتر قال تشتت من هين شهادة وما شهادة وطوبشياتي باري مني بيها هند جا قلتي دي رجعك إيدجي تروجك إيدي هكا أم بوينا تشتاك هين دبيجنا ما ورن هين هن أم دل شين سركوشكار إنه خارج هنجي هما هوصا أم دبر خود دينا هوا وش ما قلت نخير في وقت يجي أم ده هر خدمته هوا كاين وهوا خدمته هوا بالنهاية أو يذكرون هنجي هر وقت كي هبت هين هر أور هنا أواكو هوا أف شرشة بي أو يذكري بي جارم كريم جا او يعني ما بس تعمل بي دوی وقتی دا حسابك بو هندي تاتا كرن اوا خارجي متوسطية دي هندي ورگید اوا شاشي سرطاية دي هندي ورگید اوا آمادهية دي هندي ورگید اگر پیشمرگه اگر بسپوریا کادی هبیت و کتوبچاتی و کو پیشه کادی تر هبیتن خدمات اتداب کتن اوا دي اویدی کتن وما بوسيلة كان نقلها باحتمال كسي يقول لنا بيتن جنجت ما خلکی اوید چک و آزوقه بو پیشمرگه تینا و بروک جبهی اوان دوار دانوی که هسترن تشی توسات گوت اوان خربند گوت اوان کسا خربند اوید آزوقه و فیشک بو پیشمرگه نان و آویدی بو پیشمرگه تینا سنگی بروک شری پشت ویکیلیا فرعونی لویر دو فرنیت پیشمرگه لویر بون سری وکیلی دستی حکومتی دا و بس رخی دی فیرو مرا ورا دو فرنه پیشمرگه لیبو خلکی شب و روز الویر نان تحت توپا و طیاره قصفت کرد و نان پیجی الویرد کرد یعنی بزانه ولا برزیا که زور هبو و خلکی که راضی بو بس پیشمرگه بیتونو و چاووالی بو هر گوتی افرونه صبحی روز گلک نمایا دی سر کفی پشتی هم هاتین باجری ما خورا دستی رژیم کری اف جه لیو اکل ویری بو جه مازی وگاوه لیو بو لیو که عسکری بول ویری هر کسی که هات با چک هبا دا چی تا ویری چکی خور را دستی وان کتن و دو نابوی نویسن پاره اکد دای 5 دینار دای بو اوی تفنگ وی اوی 5 دینار اکد دانه اوی توپ حسابا کادی هبو اوی چکی دی اتوماتیکی با پاره دانه خلکی چکی خو اینا هاوت اوی چک سری کم بو سال 75 پشتی بیانه از دیاداری هی و 4 بو آوانه بود چون که عالم هر خو گفتی بلکی
خو نوید بلکی دست بیم کتاب شیا خلق هاتا بر خدای خو را دست کو چک خوشی خویدا خلق کی جی چک خو خلق گندا جی خو چک خو و شرط هر گرتو اوید تردا یعنی بجا ازو چند حوالک امهاتین پی و قطابی جبین امهاتین چونه جهه وگاوه پارزگالی او ویره مناسب وکو اویده کی بو مناسب و ناف کیلیا دا آوانه بو دی بو برای ما الگلی بو گلی دو که گلی بسیاری هنگی چه نوه بو چطور بیل تویرانه چون پیاده بو جه پیاده بو برای گلی بسیاری دا چه جراح نگلی بسیاری و نگلی دو که جی او چند سالت شورشه چه جرا يعني تایبتی سال هفته و چهار هفته پنجی یک دبابه حکومتی یک مدرع حکومتی یک زیری پشتشتک ولا سربازه که حکومتی جی نشال گلی دو که درباز بیتن و برف مثلا بيجين قصرو كابتشيت آن برف باجرور بچيت آن براخي بيرومر بچيت أبد و أبد حكومة نشا قصداويري كانت بيشمرجي ريلي ديتو خباطك أو صابو يعني اف دور برمس كيليا شدايو كيليا فرعوني مثلا اول فيريت مثلا خدا باي الراخي دي بيشمرجي تشيكا كابو دجي فروكابو تشيكي الصيني بو دوش كابو لا الصينيون او فروكا تاتن بزاو ويتي خلكي تقول 1000 فروكا بين 1000 فروكا بين دي بفي دوشكي اخين كابرا كي زوي هبو تقول لالو وقافجي ماي مالاويا لاعوري او وقتكي سر اويدي بو سر دوشكا كي بو القشافري وقتي طيارة قوي توجي كارن ازمان جينينا وقتكي جماعتي قلت بابا جا والله افتشيناوي بس بجافا زيرافانيت كي كطيارتين انا وقتكي قلت برا ورا شو لكي دي تركا او ديكا جالك تورابو قلت كاسي ديتر نجي ما بقيت الفيري ازدي ويدي كم جالك تورابو وقتی او شلجی ورگتی چون گلی نبود دنگ طایرش گلی نبود و اگر دور بری توجی پاکی بانجی سارو جیلی دبانا اینا که توزا گدید باگه گل چتشته و حتی وگاویجی ساخه او جا ورا برزی یا برفره بود او جا بون بحثی که گلی دویگه که سروی مناسبی ما بر خدا گلی چند حواله گلمه دابون وقتی دوابط حکمت تاتنو برف گلی چونو برف مثلا گلی قصروکا با جلورو با گندا چونو کس نبوری ریگی لبکه او حواله من دستاوتا گلیه گوتی چه بیتن چه هول مهاته ها افروکا افدا بابا حساب آزادی همه حساب بچن کسک قاضیفه که تشتکی تیور نکتور همه افریقا بوا و بونو افت شب سری مهات و فلان بوا گلی او حوالجی ناوی عابد عبدالله الیاس زاویتای بو او جی هاتا اعدام کردن سجنا مثلی هاتا گرتن گل کومکا حوالا هاتا گرتن ریخستنا اویدیتر بو نهینی بو او جاب ما الویری گوته کدو برات چنینه ام ویت تشتکی دیتر بکن خوب خود تشتکی دی بکن بلا اما چه تشنما همی تشتیک شو راست همی تشتیک شو رشتیک شو اوی چوی برف ایرانی چوی اوی هاتی خورا دست گیری اوی هاتی نمالو هر عالمه که گویوی لشی بو کاده رژیم چپ سری وا اینیتن کاده کنی گازی کتوان کاده وا چلی کتون کاده چه او چند او حواله اوید که ما اویدی که هنده جار هنده عدا خرب بون بول منا ما دکانک هبو مزگفت آمازن جامعه آمازن کابرای کیلویر ساعت جاتیت کرد قلت حیدری ساعت چی فکر آفیش یه ما اختیاره یوسف کیا خلکی گنده یوسف کایا ام جو چونه ویری میجی هنده جارت گلوی ساعت جاتیت کرد ساعت جاتی میجی گلویت کرد حتی دنگی شای میجی گلوی ساعت جاتیت کرد بجا هنده جارا هندك مروفا تات نویری ازعاجا وید کرد ازعاجا مت کرد بون منا شبه که کابرای خاطی سرخوش ضابطه کی مازن بو اویدیتر بو هات الوير اللي هو قربال هكا كير او حيدري قلت تناي في كابري ده بشتا من ازبم قلت ايش كيف باي قلت دبان بو دفر قصر كان بلاين دي توي كان داري ده هافين في سايبابي قلت برا دي تشلي كي في توي الهندي ظلام باشا يخوني تو كيف بشتا خدت نشي حتى دف جامعي باي هما خو بدنك دي تشيتينغ صار خوشه اوجد قالوي وقال هندك ديتر ما بالريار ده امر خصناك تشيكين رخصنا كتشيكين رخصنا ما كرا لجنة محليات شفق لجنة محليات شفق الدوكي وكانت برادر وكانت هوالو او ما دستاوته مخابات كرو
بلاوک مال دفخو چیت کردن بلا او که عبد عبدالله الیاسی بو مت نویسین ناواروک مدعی وی بو مت نویسین رو جادیتر متینان سرجادا وکی نوشتی هم چیت کردن لما سرجادا تابتن و ایدیت کردن یان مثلا هندك بلاوكا متينان ما لوحة اعلانات ايد ما درسات كرن ما درجات مزقفت وات كرن جادات جاي كي يدير باب ديوار وات كرن يعني بون منا شبكه ام هاتين او جسري بجن جسري فلا وش نكا تشكري الدف صيدليات الشفاء او شنكا تشكر بو حرس البربون بشبه حرسي لوي جسري ديت هوالا يجي قلمه دابو ام تاتي هندك نشرف ما بون متاوتن او رابط شو شرطه كي او قابيته كي انجليزي كربو برخو استير سر سرما بو او رابط تيبي نشرك انا بشتاوي شرطه فكر بشتاوي الشرطه فكر وفيني بيش نجي ما اقول وقت شو مركزي وخاتي قلت كل ابتشاب ما عملت تبع امانه ما هو دستاويت ما دستاويت مشغول كده حتى جهشت درجه كي كابرا كبد بيج ناوي علي عبد الله بن مايبو هات حوالا قلت امي شولكي وسط كاين اجت تشتك هبيج دار و عندك تشتابو ما بينن فلان بيفانا بلاوك بيت تشتك بيت ولا قالك بيناتشو عندك بلاوك بمينان عندك بلاوك بمينان او بلاوكا مينان ما بلافت كرن وما تهافت نكولانا وما بأيديت كرن ما كنا در مثلا فرشة سيارة داو ما بديوارا فات كرن ما تسليمي أمري ما باوري به هبايا ما عندك دا نواب خين نواب ديكو ناف خلقه كي دنگويا پیدا بوكو بله خبات سياسي جاركا ديا دست بيت كتوا و كردايتي دست بيت كتوا كردن اويدان يعني بچكي درخوشيا كادي پیدا بو ما قولي بو او برادر ما او علي عبد الله ماي او هات قلتي برا از بها نشرائين بس لجنا كاديجا هاي الدوكي فيت هين بچن وان بلاوكا هين بند دنفوان او عندك مروفيت اختيار عندك مروفيت اويدينا او نشن خوبيني من قلت ابي برادري من قلت برا ما شو لاش وانينا مادام او خو لجنا شو اللي خود كان ام بوشي بتشين بتشي ام خوتين ام تحمل واص تنقط كتاكو دسمت كبر وشنكا ام بين دين فون او جي هرب خوب او دي كان بلاو تشن خوبينا دوما اي برادري بما هندك بلاوك دارف ملا عبد الله خليلي بامرني بو رئيس رافع الشرطه بو دانا في قلت هرم بجماعة خوبه جماعة واجي عايدي او يديتري بون محمد صديق خروري بابا سعيد برلماني او مسؤولي وابود قلت اول لجنة ناوچا دهوكي حوال الديالودا كي بون الديالودا حازم يوسفي بو عبد الله عمر باجلوري بو غني عبد الله شهباز بو حسين صاروي بو حفظ الله باجلوري بو يعني علي رشدي بو علي رشدي آمدي بو قالك او حوالي توصى او نشر برن واجي ورد قلتن في جاركي علي رشدي كربو مسؤول رخصنا آمدي محمد صديق خروري خود جرازي بيت علي رشدي كربو مسؤول رخصنا آمدي وكي من قول لي بوش وانا دوما هي هندك قمال ترابو داوي قوريت علي رشدي اوانا ديارة برينجي كان دستك هبويا نبويا سبب قمان الدف محمد صديق خروري تشبويا انا ظالم ابي ظاني كنت تشتكي هوصا هي كنت ديوي قورن تشتكي هوصا بود او رابي او جا برينجي خو قهاندي عن وكو كاردانا وش بر جبهندي كنت ديوي قورن اي خو قهاند دامو دزقايت سير خريت امني خو قهاند وان قلتي والله ما تشتكي خصاي هاي ديار بو اواجي بيرا خو فاكر حتى واجبها كاديتر يا بلاو كهاتي وهر بيري كده شويه وان بوان شويه مالتو مال محمد صديق خروجي ولا جارك يا اما علي رشدي شو وقتي برافوك الويري ونشوفون او شو الويري او قرت وقتي او قرت نجي قلت والله برا جماعه حيدر ساعات شو اوانا بينا خو لجنه محليه الشباب اوان ابعد بمينا ما بداينا فما جدنا فوالخو دستي دا قلتن اوجي يعني دان بيدان كرن سندك حوالت هر چند جمالك زور ياكين بو يعني هر كسي ندويا كسي كي بتا زنداني
کسی ندویا کسی که بدتا گرتن بلی پا هندک تشت اما وکیل بیشن آشکارا بون یعنی پا دوارا کی بوتا بالاوک اینان تش کی ورگتن والله مال عبدالله خلیلی بومتین رئیس عرفای شرطیه بومش دفع حیده ساعتچی اینال دکانوی اینان هاتون دکانویش تفتیش کرد دکانا حیده ساعتچی تفتیش کی جامعه کی ساعته کو تش بول پشت سریوی بول وی بالاوک تیدا بو بو هندك هوالا دا تسليمات خلك الدولبي بون وملاك بو اويدي تربو دائن اوجي وبلافوك ابو خوبن اوجي هما دستي وفيك اكسر او ظرف جي كتعري وقت كتعري جماعه دابا اوجي راك ساكري اوجا دام بيدان مجبور بون يعني دستي وان دا قدو برينجي ماجي يعني حسابك بخوكر يعني عندك هاد ما قلتن عندك نوات ما قلتن اوید کتیمه بردان پیدانی هاد نگرتن اوید دیتجی اوجا ما ناو هندک بالاوو کو تشتی تصامه هبون یتما ما برنا نزار کی ما البن هجیه که دا عرض کولا ما بالاوو که تخول ویری وشاردن پشتی فتره که بوما گمان چه بوما گوتی باور بکه حوالت ما دان پیدانت کن باریوای گرانه بین افات شاجی بگیرن نابت حوالت مجید تدا دگلک خلق دگلک تگرتن هجمارا خلقی ما احتمال آوی وقتی دماغه کی خل 400-500 کس دا ابد نه یعنی خلقی خوش استجابت کو بین رخص نید مدا او جا دفمه جوس ابو هر دو کس سه کس اگر هاتو و سویدی اگر هاتو ایک هاتا گرتن وكو حلقه که جيك وقتی کو دو نيازن كاس دو مروفانا نياز كاس مروفانا نيازيدن بفي شكلي بو دو ما بلاوو كو تشتوجي لويري برن سجل جي او سجلتكم نافت جهوالت معتدا مالويري اتكوس عادي ما نافت ما من دارف باب خو باب برنا لي نافال وي نافال عردكي مهم گشت مفرزت پیشمرگه کانی چاچی بود نظام بلاوکت ما و ناس جلو تشت ما نکتنا دستیوان هر هیچ نکتنا دستیوان اما هوالت موید هاتی نگرتن بيجن مثلا كاك حيدر حساب كر بربرسي لجنة محلية شفاق كابراي كيدي هابو ويسي علي حسن برواري بو او اندامي اللجنة بو اجي حساب كر اندامي اللجنة متخاض قلت من وين بعد دوي شولي كان قلت بابا هم بخطقينين شكو وقت هم هاتي نوايش اعتراف شهادة معنا كان جارك قديم اخين دابا اوجه مهم ام هاتنا قلتن بفي صفاتي جماعتي تواجه هاتنا جماعتي رحمتي محمد صديق خروج قالك هاتنا قلتن شو انا كيم قلتي ايه يعني غني عبد الله شهباز بو عبد الله عمر باجلوري بو عابدي او عابد محمد حسن بو عابد محمد حسن تيتي قالك شوان هوالت وان او قال ما هاتنا قلتن ماجي او هوالت ماجي هاي ام همي چندی نتیجه حواله اعتراف کنین همین نبونه یعنی 20 شیء که وسایت هردو لجنت ناوچا هنگیجی چه نف مداد نف خلقی مداد کسی که او هزرا هندی نبو که اوه مثلا ناکوکی سیاسی تاید نابین ما گوتی على اساس همه چون ناکوکی سیاسی فلان و بیوان نین ما همي كردينا خباتي بو في ولاتي كاين بو في ملاتي كاين ام هاتي ناقرتن هبارت ما هات ناقرتن ايك شو انا اجيت قال بشتي ما وياكي اجي هات ناقرتن ام بين الى امنا دوكيل امنا دوكيل بار خداي كيف كي شعر ناف مخاند با ده ناف حازم احمد محمود ناف يجخينن اوجا خلقيت قلت برا حازمي واسطه تاين محمد علي جي نظام شي تاين دي اوان بردن بينما ام بين قناغا قاديه وكوليني ويديتري بجام ازو حازم قالت زفران دينا مثلا الفي حبسه الشرطيه والنفسكي غرفه كاويدام توري فبن بشافيجي هندك برنا وكوليني وتحقيق قالت كرون وداني بروجا كايتينا نبي مهم ازو حازم امبرينا از برما غرفه كي بو وكوليني او جبرا غرفه ما تشبون حمامه بون ام حنفيه فاقري داين بل خد از برما عندك حكمي سي ظلامه مازن الويري سي ظلامه مازن الويري قلت يا خير هذا قلتي
قلتي نترسن وتشنينا وخراجرن اعتراف سركسي نكن هذا امسي مروفين وقلت ما تشناكي اليوم هذا اعتراف سركسي ولا غازي كرني او برن دوشوار كشتن إننا غرفة من الويري أزود إكسجي ما صاح بشتين جبر من أظن أوتشليات أزو أوت مري ما ينتوي فا رجع دي وكلين قال ما كرو هر ما دان بيدان نكين ما قلت ما بزار ما هزك أبويا أول برادر قلت ما دي شو لك يوصاكيد ما يعني هزلا ما نكريات تشتكي وصل ما تشت وصل ما زن نكين مهم امبرينا مثل امبرينا حبسك حاشا دين تداوم اهوات الناف دينا دا دين تاتنا ما هيرش انا سر ما يعني معاملتك زور وحشي ديال ما عمرو اختيار بيرامير وكي محمد صديق خروري وكي ملا عبد الله خليل بامرني شغ دانا او قطعا قلت هي سبب هو عبد حيله تشيفات تشتاكرين پشتین گیم برینه اینا نودوی که وجاره کادی بقونا کادی پاشم اینا برینه میشلی وجاره کادی برینه هفلیر هم برینه کرکی که هنگی قلت الهيئة التحقيقية الخاصة الهيئة التحقيق قصب خانه كات تمام بو قصب خانه كات تمام بو وقتی هم چوینه وی مدید کومت قایشت پشته کومت شیدکا کومت جلکت کدی سریک حاشا پیلاو و پیلاو يعني پزارا جوت السري تيكل بين او خلكي شوي ويري يعني پزارا خلكيات يكشتن هرچی شوي ويري كي زور خل نزبرين چونكو هرچی ويري بارا پترت بن ليدان داد اشكنجي دا بارا پترت مرن يعني زور عاده كلاخت مروفا وكي جينيكت رجي وسطاوت النسريه كنت هند خلك الويري هاتا كشتن بحدود او جام ما ويكي الويري ماينو تقولي برا دوشنبه وسيشنبه نظام چنده اويدينات محكمه